Crnogorski mediji, čini se, nikada na bolji način nisu upotrijebili svoju moć nego sada kada su odlučili da zajedno nastupe i organizuju prvi teleton kako bi bila prikupljena pomoć za djecu koja se bore sa karcinomom. Oni su mali, a neprijatelj je veliki. Zato smo im potrebni vi i ja. Okupljeni oko iste ideje, pod sloganom "Podrži, pobjedi", pozivaju sve da pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija, kao što je bio slučaj sa djevojčicom Selenom Mandić. Postavili smo pitanje šta dalje. Moramo napraviti korak naprijed, budući da je taj moment bio samo za određen cilj. Ajmo da radimo nešto za opšte dobro. Na taj način je nastao teleton i koji će se desiti 15. februara uživo na svih 6 televizija. Po prvi put imamo svi zajednički program. Neće biti trke za šerovima, neće biti trke za rejtinzima, već svih 6 televizija emituju istu emisiju od 20 sati. Svih ovih mjeseci potpuno negdje ujedinile, zbližile sve te strašne priče o maloj Seleni, o Ivi, o Anđeli, a koliko je još zapravo tih mališana, tih malih heroja kojima treba pomoć. Zato smo mi tu. I dokazali su da jesu. A koliko je zaista veliko srce crnogorskog naroda, uvjerit ćemo se još jednom 15. februara od 20 sati u prvom teletonu koji će biti prenošen na televiziji Crne Gore, Vijestima, Pinku, Prvoj, Atlasu i televiziji 777. Gledaoci moraju da znaju da sva prikupljena sredstva neće se donirati kao u prethodnim slučajima pojedincima, odnosno roditeljima ili pojedinačnim slučajevima, već svih 6 televizija kroz projekat Podrži, pobjedi, kako je i naš slogan naše kreativne i PR kampanje, će ići za svu djecu u Crnoj Gori koja su oboljela od karcinoma. Dakle, pozivom na broj 1511 građani mogu da doniraju u fond 1 euro. Dakle, poziv je ograničen na 2 minuta, što znači ako neko bude razgovarao 1 minut i 10 sekundi, 1 minut i 20 sekundi, to će se tretirati kao 2 eura. Dakle, svaki započeti minut iznosit će 1 euro. Gledaoci će imati priliku da iduće srijede razgovaraju sa poznatim ličnostima iz različitih sfera javnog života i na taj način doniraju novac. Iz naših medijskih kuća smo podijelili ljude koji su u sportu da zovu sportiste, ljude koji su u kulturu da zovu ljude koji se bave kulturom i ljude iz muzike da zovu te naše poznate ljude, i tako da očekujemo preko 100 poznatih. U svakom trenutku će 20 njih biti pored telefona i razgovarat će sa građanima Crne Gore koji pozovu broj telefona 1511. Od 7. februara već se mogu slati poruke sa sadržajem 5 na 14543, čime se donira 1 euro. Nečije malo, bolesnim mališanima će značiti zaista mnogo, a aktivizam svih nas podstaći i buduće generacije da budu saosjećajne i humane. Za djecu koja se bore sa karcinomom. Definitivno će ovo biti slučaj u medijima koji će se prepričavati dalje kroz generacije, jer nekako smo promijenili možda tok istorije sa samim ovim događajem. Podrži, pobjedi.